bajang jail ke karabe renyang ujung tetangkan magjail ban sopai ranwot women pergi jailan kasungong ran eu lebon-lebon. Kalangan ko promo floor leader ni sangon mo kalangan ko promo pwede pon mangi masansal sang ko mo yung Israel kan men Pohnpei kan may angkat dapat yang uya ko ranwot. Kalangan ko promo ay main ko pwede yang may angkat na uya ko ranwot. Masalah rai pampeleo pon as floor leader. Speaker nuwa men pajon sagaromot kasembal wojo peki jailan kak ketlawo kataropo sa bulman kita journal and ran kesak. Chanceller kamagit memiyak Thailand kadla o sa bulman kita journal koros mautong kamagito masani ay Pwuhng masani so kamagit paitar miya masana ban journal Masular Ivan po na sa kamagit memiyak Thailand rutong ito masana ban journal koros mautong kamagito masani ay Pwuhng masani so kamagit paitar o tayo rutong ito o sa bulman kita journal. Floor leader. Kaya balik juga sekarang wamang Mr. Speaker, ibiliw sekarang mot kesempatan wojo pekik jalan suspend order business o ketiang pan nampe isu o walu pekeriaman. Pergi pekpektaro keriaman tay kat-katyer pon nampe isu o walu anson kat kilong kamutan ko sunetkan tepekpengkan masalar Aktail katlang motail, o ibilbam po na sa floor leader. Speaker nuaw, ibilman kurang sekarang mot kesempatan wojo pekik jalan suspend order business o ketiang pan order pete may standing committee report. Iya kariyaman pen kamagito. Pagpagtaro kariyaman Thailand ketiang pan order of the day yay standing committee report. Speaker. Pagi essential magtail. Speaker. Ketiang pon standing committee report. Speaker. Kamu Senator Edwin. Ikalaan Speaker, tayo tungol wa mungkin kami vice floor member kan wagray kan may ampatang tayo. Kung essential mo medial muran liyo kok may isang ran tayo. We had the motion to take suspend order of patutiyang ban bill calendar. Butala na pali isang pilyo maban second reading. Dago kariyaman. Tayo kumalma minute.
Ibangan po na sa Chief Clerk. Standing committee report number Pohnpei line research silu mapit Legislature Bill number Pohnpei Legislature line research silu sang Committee Finance. Siyan sa lamang report ko siyang Sabulmatay Committee and Moni. Karatay ibangan po na sa Acting Chairman, Senator Artui. Kailangan ng kompromi, Mr. Speaker. Muna ipampa sa bulmomi Committee on Finance sa imin pakiang sa bulmomi yung tungkol sa karatan wow kay bani matiyang anin lang melel nan maluot kay sa karatan wow bang kompromi wow nagi melel Vice Speaker floor o yang ayan all members karos mapipi yang kecil dimensang kapranwat o ibilmen wow nagi nas nama tau sa wano yung mahilkan karos yang mensang watch. Mr. Speaker, ipampatuan pa sa Pwuhng Committee Moni o sa karam malwat ang kakatarapo masani standing committee report nampe lumubuki tayo labaniyal resak silu o sa bulman kita. Siyan sa lamang kamagot mamiya siyang Acting Chairman and Finance siya ng katiyan ang masanabang standing committee report lima bukipayo labaniyal resak silu o sa bulman kita. Koros mautong kamagoto masaniyay Pwuhng masaniso kamagot po itar o tayo katkat nan masanabang report. Kami Senator Artui. Kailangan ng kompromi, Mr. Speaker. Iban sabiyata ikamela mo Committee on Finance pan sa iyo kasakan may social lela rangkak katokoela. Mr. Speaker, standing committee report nampel lumupugi tayo labniya resak silu imay itanlong kamumutang ko sunod nampel tapuki silisa kriyaw labniya resak silu. Match me mamasan lang pagbagiyaw sang executive mawito sang Gamban public safety mapagpaki one money you and kakro program sang pan personnel ong nanol others ni oralap Mr. Speaker san salme uyapen reprogramo ja san salme mie vacant position kay me public safety saik pangka kauteta raban auteta murun May kola del na September ri imakareta pan labs money kay masansal matoktok personnel imakareta miana laba kay masansal nan karong kay Israel wiya imakareta one money maban totok aban totokan division silu may Gamban Police and Security Correctional Rehabilitation Division of Fish and Wildlife. Ayimat ni oralap Mr. Speaker. Motion ng close. Kailangan and kawewa sang Acting Chairman Artui Masular masanabay bahan po na sa kamagot mamiyayar dahil ang rajang ito masanabang report. Karos mautong kamagoto masaniyay Pwuhng masaniso kamagot po itarok tayo rajang ito ang masanabang report. Karos mautong tayo sa bulman kita report ng lima pukipayo labi niya riyasak silu sang Committee on Moni masaniyay Pwuhng masaniso kamagot po itar oranwat tayo sa bulman kita standing committee report lima pukipayo labi niya riyasak silu sang Committee on Finance. Standing committee report number Mapukil Maulay and Resak Silu Mapit slow motion on accident at Senior Elementary School and building risk assessment for two-story school buildings at ESM Sang Samligum Education. Chancel report what ang committee ka school ta Kamarain ipan po na sa Madam Chair Senator Leco. Kalangan may Mr. Speaker. Muniban yang patro niwaw men patron pakita may sakaran wow kay pani yang kakpatreng sa pulumumit ang mutrungol may sansaler nilang. Wan ki ko mo Speaker Yamakuchi, Vice Speaker Miguel, Floor Leader Abraham, yang ngay honorable members so karos may patreng sa pulumutsaw yala malam choro rin ranwit.
ni wow ipatong ulianti sa mga Committee on Education o pakimwalwa siyang kachin Kadkadaur Standing Committee Report 545-23 o sapalman kita pagkakariyaman. Chancellor mo kamagut na pagpaksang Madam Chair Education Trial Kachin and Masanaban Report 55 nangyari sa Ksilu o sapalman kita. Koros mo utong kamaguto masaniyay uwang masaniso kamagut po ita o trikatkat ng Masanaban Report. Madam Chair, laka. Kalangan may Mr. Speaker ni wow men ulianti sa mga Committee on Education o Peki report pen o the Masan pen report what siyang kaktilay lang next session day which is tomorrow. Pagkakariyaman. Chancellor mo baktok mamia report ng 55 nangyari sa Ksilu until lang next session day mawawag lakap. Koros mo utong kamaguto masaniyay uwang hasaniso kamagut po ita o report ng 55 nangyari sa Ksilu kapantala o lakap. Chief. Salamat, Mr. Speaker. Speaker, Masyala, abang po sa floor leader. kalangan Speaker kesa pala jungal sekarang wow. Speaker, iman bajong yata kamaguto pagi muat kesembual wajan suspend o drop business o ketilang ban bill calendar. Chancellor mo, kamagutok dahil suspend sa trial order o katilang ng basic payo yay bill calendar. Pwede yung karyaman pan kamagutok try katir pan bill calendar o iban po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number 5, Pisilisak Line React Silu Bill Pahrek, amending Section 9-3 of Sale Number 10L-99-22, the Comprehensive Budget Act for Fiscal Year 2023 and for other purposes, only Karyokim sa Klangwatawat. Karangan Chief, Wega Chancellor, may committee in Koros, may report out kamutan ko sa network o Acting Chairman and Finance, may Acting Chairman and Committee in Koros, Senator R2. Kailangan ng kompromi, Mr. Speaker. Kesa palay sa karataan wow kay Boni. Mr. Speaker, imin pacuan pa, kurang pa sa bulmumi Committee on Koros. O sagara maluwa dyan Kadkadaur po masani LP nampe pabuki silisak line resak silu o sa bulmun kita ni kay karyaw o kay saglan watawat. Chancellor mo, kamagut mesang Acting Chairman and Committee in Koros, Thailand Katyang dan masanaban kamamataan ko sa netpap kisilisak laban niya riyasak silu o sabulman kita ni karya o kay misaklan mo tawat. Koros mo utong kamaguto masaniyay uwang masaniso kamagut po itar o trikatkat nan masanaban. Kami, Senator. Privilege Speaker. Kami, Vice Speaker. Kailangan mo taulan katri kusun na diyong nagsis tau-tau kistang kare to labalaban takalario maban poita ay man pagi mumut kasambalwa dan kakasamo the Honorable Francisco Elioanis karyawan kabinayan mo in Pohnpei kiyo labalaban. Kailangan may Speaker. Kailangan Vice Speaker, pwede po maangi masansal sa ang kamuyong karyawan kabina, the Honorable Francisco Elioanis. Kailangan ng kupromi karyawan kabina, umiyangkat o pati yung iyakupron rangot. Ibangan po na sa Acting Chairman and Committee in Koros, o masanaban kamutan ko sa netpapki silisak laban sak sidu. Taikat-kat nan masanaban. Kailangan ng kompromi, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Sansal makamumutang ko sa net nambe papakit silisak line resak silu imay tanlong standing committee report nambe papakit tuwisak walu depenial resak silu. Mr. Speaker, Sansal ma FSM answer what kat nan amendment FSM Constitution tapos ng FSM imakareta pagpag me pagpag to Legislature kung sailang kakapali che kan me melel sansal olan Pohnpei kay ol koyang kay me ululiam Pohnpei o songon ka school kay wakta kala me mianan pawasan sansal me wakta la pukat wakta la kasampal kay me melel panong Pohnpei wakta la pukat kay panginanan pay laut sang mabam payan po ita imakareta won muni yume
Rabag wan may patpato ni wan chala dop. Pwuhng kakapali sa bul marail tatok and nan Pohnpei watch ligan mas ligan Pohnpei o bil nan sablugikan. O yang agad tibson tatok na anana pa porang kakapali yang arail tatok. Mo nususin uktaklan tasan ay rawiyaw. Niyoralap mat Mr. Speaker. Motion close. Kailangan Senator Artui Masular masanabay ban po na sa kamagat mamiyak talan rutung iti masanaban kamutan ko sa network koros mautrong kamaguto masaniyay Pwuhng masaniso kamagat po itarot kay rutung iti masanaban kamutan ko sa netpap kisilisak labinyal riyasak silu pwede tayo katlang ni karyaw o kemsaklang malawat agtaban usus ni lukuwar ta roll call para tayo po na sa Chief Clerk on roll call. Speaker Nena. Child Komalma. Child Komalma minute. O kay pan katiang na nusus and kamumatan kosunat pap kisilisak labniya riyasak silu o pwede tayo pan katiang na karya o kaim saklan watawat tayo pan nusus ni roll call para tayo pan po na sa Chief Clerk. Senator Abram, Amen. Senator Abis, Hey. Senator Artui, Senator Carl, Amen. Senator Daniel, Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edwin, Senator Edside, Senator Harris, Senator Johnson, Senator Latora, Senator Leka, Amen. Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Movik, Amen. Senator Perez, Senator Simna, my Mr. Speaker. Hey. And Sansalong, way pa kon basabal matay tatok, tawusus o kamamatan ko sa netpap kisilisak labanyar, yesak silu, usus aisak tuwaw o sotomawo. Ranwat kay kamanalar kamamatan ko sa netpap kisilisak labanyar, yesak silu.
Chief Clerk. Legislature Bill number Papki Reseksulu Line Reseksulu Legislature Draft 200 Bill Panak. Adding a new section to Chapter 10 of Title 42 of Pohnpei Code pertaining to conditional conveyance of submerged and shoreline public trust lands for the Enginkehlap development project and for other purposes. On what kayo? Chancellor Mao mereport kamutan ko sa network kamutan ko sa network pitata sharp karete ban pona sa chairman in sharp Senator Pahrek. Kailangan ko mga speaker muna iban yang patro ay isang ranwat kayo man batuan tiyang di ay tuwan sakaratan kapin Pwuhng kuburan samrail court level up with the Pwuhng Chancellor Tournament Child Chorus Ranwood. Ay tuwan sakaratan wow padang nagom tiyang here. One common speaker, vice floor, honorable members chorus. Don't share kan chorus level kan. Oral kan mayang pay yang radio temen kabese kan. Pohnpei obil masligin Pohnpei. Mr. Speaker man barong niya kamagit. Tenggak bokata kamadang ko senat ng Papki Reseksulu Labanial Reseksulu cek o kamadang watawat kayo. LD1. Chancellor Mao kamagut memiyat sang chairman in sharp Thailand katianan masanaben kamutan ko senat Papki Reseksulu Labanial Reseksulu LT1 o kamanala ni watawat kayo. Koros mautung kamaguto masaniyay Pwuhng masani so kamagit po itarok tayo katkat nan masan na biya masan na masoto masan na ay ban po na sa kamagit mabiyak tayo dan rutung ti masan na koros mautong kamaguto masani ay Pwuhng masani so kamagit po itarok tayo rutung ti masan na ben kamutan ko sunat koros mautong tayo dan kamanata kamutan ko sunat Papki Reseksulu labanya Reseksulu LT1 o watawat kayo masaniyay Pwuhng masaniso kamagut pa itarok tayo sa bulman kitar kamutan ko sunatwat ng watawat kayo. Legislature Bill number Papki Reseksulu Legislature Draft 200 Bill Panak. Amending Chapter 10 of Title 42 of Pohnpei Code by adding a new Section 10-174 pertaining to channel rehabilitation in KAPWARESOU and for other purposes. Matawat kayo. Chancellor Mao makamutan ko sa network pitata sharp para tayo pampilir po na sa chairman in sharp o committee in sharp Senator Pahrek. Kailangan Mr. Speaker zoon mo motor men baron wiyata kamagit tayo nga po kata kamutan ko sa net ng Papki Reseksulu LD1 o sabon man kita watawat kayo. Chancellor Mao kamagutok tayo lang katianan masanaban kamutan ko sa net Papki Reseksulu labanya Reseksulu LT1 o kamanatan ng watawat kayo. Koros utong kamagutok masaniyay Pwuhng masaniso kamagut pa itarok tayo katnan masanaban kamutan ko sa net. Motion close. Solar masanabe chairman sudah masanabe pan po na sa kamagut mamiya tayo dan rutung ti masanabe koros mautung kamaguto masaniyay Pwuhng masaniso kamagut pa itarok tayo rutung tier masanaben kamutan ko sa net Papki Reseksulu labanya Reseksulu LT1 koros mautung tayo sa bulman kita kamutan ko sa net Papki Reseksulu labanya Reseksulu LT1 masaniyay Pwuhng masaniso kamagut pa itarok tayo sa bulman kitar kamutan ko sa network numatawat kayo. Legislature Bill number FU1 line Legislature Draft 200 Bill Panak. Amending 61 TC 8-102 pertaining to criminal provisions with respect to human trafficking and for other purposes. Ang numatawat kayo. Chancellor makamutan ko sa network way pitat
report long sang committee and chair ko karate ban pone sa chairman and chair ko Senator Edwin. Kailangan Mr. Speaker, tungalan ko wow ni Patuan ulian di sabung kamtin jen ko tuan wiyata kamu gati yung modern legislature watan Kadkadaur kamutan ko sinet kuano level yal reisek LT1 o ngatawat kayo. Amen. Siya lang mau kamagat mamia tayo ng sapulman kita tagkatiyang nan masasaban kamutan ko sinet kuano level yal reisek LT1 o sapulman kita ngatawat kayo. Karos mautung kamaguto masaniyay o masaniso kamagut paita rok try kat nan masanaban kamutan ko sinet. Miya masanaban Senator Edwin. Kailangan Mr. Speaker, kamutan ko sa network sungsongan namin sa trial. Code walang kapatralong melod sexual trafficking. O nan sa trial ko sa net. O ang Israel kan melod recruit, debil entice, solicit, debil kinwa, aramas, mabili tol, ong natin paluar. Kasan Salmon and Supplementary Traffic Code, katagan criminal code mo yung tama, patrolwan miya, pit minors. Dari tama kamutan ko sa network songsungan uya and kapatralong sexual trafficking nan supplementary code o kiyang kalokapayakan. And sansal maramasmen mabantip kita irawat kan kaksel kiti not more than 10 years o fine kan mabampayan kan patpato not more than $10,000 and bills sansal nan kamutawat kan trafficking in persons mo na bil kalautela takeng sang 10,000 not more than 10,000 o kulang 15,000 amet toko melel minor kan mapan Israel kan mapan tipkita pan taluwat remit men patuan report ko Mr. Speaker kalangan motion close. Masular masanaban kamutan kusunat wan tay ban pone sa kamagut mamia tay lang rutung te masanabe karos mautung kamaguto masaniyay Pwuhng masaniso kamagut paita rok tay rutung tier masanaban kamutan kusunat apki wano lebenya riyesa LT1 karos mautung tay lang sabulman kita kamutan kusunat wat nuwatawat kayu masaniyay Pwuhng masaniso kamagut paita rok tay sabulman kita kamutan kusunat wat nuwatawat kayu ran. Legislature Bill number F6AH Legislature Rafton Bill Pahrek adding a new part to Chapter 10 of Title 61 Pohnpei Code relating to providing false information to authorities of civil census, indicating the possibility of a crime having been committed or that emergency assistance is needed with the intent to instigate an investigation or necessitate emergency assistance, knowing such information to be false and for other purposes. Ang nuwatawat kayo. Sansel mo kamutan ko sa network report long sang committee chain ko karateban pone sa chairman and chain ko Senator Pwuhng. Kailangan Mr. Speaker ni so mo itin man tuan ulian di sabung kamtin chain ko tuan long kamagut yung modern legislature watan Kadkadaur ko kamutan ko sa net kuli sa kayo labyaga yung sa kayo LT1 o watawat kayo. Amen. Sansel mo kamagut mamiyag tayo lang kadiyan ang masanaban kamutan ko sa net kuli sa kayo labyaga yung sa kayo LT1 o kamalalan o watawat kayo karos mautung kamaguto masaniyay Pwuhng masaniso kamagut paita Yemasan pe Mr. Speaker misansal mo magkamutan ko sa network sungsong kapatrayang
Pwuhng we have been false reporting. The Israel kan magun kolong ang police station o report ki. So man uya me sotokone ang kan katiyara kita me sotokone mele. Insan salmo me kamutang ko sa network introduce ang Senator Movic o siyang karong kan mo na sansal me irawat uya pilkapa long police kan yan so kan may Israel kan magan melel call melel 911 o report ki songan false reporting te uya me suto koneng niyan so me police kan ban track to respond ang rabugat katirak ta me rabugat suto melel uya me got me kapal re kamungtang ko sa network songsongan kapatalong ng supplementary ko sa net uya pen songan momon rabugat re kalau ko pen tama sansal pansel di not more than 6 months so pakungkan merapan fine pansel to build out sang talalim ko kailangan Mr. Speaker kailangan Senator Edwin ang kawawa miya to masin pen kamutan kusunet masular masin pen kamutan kusunet ay ban po na sa kamugutan rujung ti masin pen paros mo ujung kamuguto masani ay Pwuhng masani so kamagut paitar o tayo rujung tiar masani pen kamutan kusunet kuwali sak payo da benyar yay sak LT1 paros mo ujung tayo kamanata kusunet wat nuwatawat kayo masani ay Pwuhng masani so kamagut paitar o tayo sa pulman kitar kamutan kusunet kuwali sak payo da benyar yay sak LT1 Legislature Bill number Pohnpei Sector Line and Saxilu Legislature Draft 2 Bill for an Act amending Sale number 10L-99-22 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2023 and for other purposes only what kayo kailangan pwede kamutan ko sa network repitata moni ay ban po na sa Acting Chairman and Finance Senator Artui Kailangan ko bro mo Mr. Speaker. Mr. Speaker, pampatuan pata sa bulong kamdin finance o sa karong maluwat yan kataropwe masani kamudang ko sunat nampe pabuki isok tuwaw labaniyal riyisok silu o kamanala ni watawat kayo siyan salamaw kamagat memiyak trailang katiyang nan masinaban kamutan ko sunat pabuki isok tuwaw labaniyal riyisok silu LT1 o kamanala ni watawat kayo koros mautong kamagato masaniyay Pwuhng masani so kamagut paitar o tay katkat nan masanapan kamutan ko sunat Senator Artui Kailangan ko bro mo Mr. Speaker. LB number pabuki isok tuwaw line riyisok silu yay may itan lang ito standing up the robot number lumupuki AO line riyisok silu match mapit kakakyo metoke consultant man mabanapali sa bulmachail software the system kunwiya tato non finance me patpato ni wancala kit me patpato wancala nen wala kit sama o kabajayang riya kit kalaut lan authors pun kakapali bio match ni oralak Mr. Speaker Motion close Riyaman kawewa memiyayer masular masanapan Pwuhng sa kamagut mamiyak trailang rujung ti masanapan kamutan ko sunat koros mautong kamaguto masaniyay Pwuhng masaniso kamagut paitar tayo rujung tiar masanapan kamutan ko sunat pabuki isak tuwaw labaniyar isak silu LT1 koros mautong trailang sa bulman kita kamutan ko sunat wat ni watawat kayo masaniyay Pwuhng masaniso kamagut paitar o rangot tayo kamanalar kamutan ko sunat pabuki isak tuwaw labaniyar isak silu LT1 ni watawat kayo Legislature Bill number F1A62 line Enginkehlap Legislature Draft 2 Bill for an Act amending 66 PC 2016 of Pohnpei Code pertaining to the legal sale hours for the sale and purchase of alcoholic beverages and for other purposes only what kayo daan po na si Chairman and Chayan ko ang kamutan ko sunat wat kailangan Mr. Speaker
ni wow bilmen Ron William di song kamtinjen ko tuan long pemukatio kemudian legislature watan Kadkadaur kemudian kosenat tepku ni isa kisule benyal ri isa ke LD1 ong watawat kayu Saya mau kamu ket memiak Thailand katiang nan masan ben kamu tahan kosenat tepku ni isa kisule benyal ri isa LD1 o kamanalan watawat kayu karos mau tum kamu keto masan ni uang masan ni so kamu ket paitar ok kat nan masan ben kamu tahan kosenat tepku ni isa kisule benyal ri isa LD1 kamu senator itu kailangan Mr. Speaker main kemudian kosenat buat songsongan namen sebelum trial kosenat toko legal sale hours main ong off sale establishment songsongan leutor awagan mian suat sang klok walu ni meisang lel klok isak isutuk ong klok isak ni meisang o klok isak riau dilikopen pong Mr. Speaker main en sansalter me utan nan kamutan utagalawat tam propose answer Pwuhng kopralang awa me sansal nan kamutawat yei utan makin patronan supplementary question net realel answer kis me ni amendment me uyang Pwuhng en tor awa ka o kapratian kaya tong klok walu ni meisang o melel kapratian klok isak ni pong are kamutawat ita me song uya pileu realign awagan o kaprala tama utang kin patronan supplementary question net mon amendment me answer toto are Imet me iman report kalam Mr. Speaker. Punta privilege Speaker. Dan kat nan masan ben kamu tahan kosenat tepku ni isa kisule benyal ri isa LD1 masular san senator Pwuhng iman pon sa Senator Carl Kalangan my Speaker monay ban patro iman melel sakar kita ay tunggal sakaran kapeng kay Pwuhng yo wow and patang sabol mumi patro yor ninlang nan mall ay tunggal wow lapan kupromi wang to Vice Speaker floor leader Riya Honorable Senator Kan Koros ibil men lukay ang wow at Israel kame chanceler ng kapanagis sang Vice Speaker may patang kital nan kalari amunay ban patro yang nan ay tunggal kau na bata I mean yield floor ang Senator Ladora bagi engkau kuya tunggal privilege kalangan my Speaker kalangan Senator Carl yield floor ang Senator Ladora kalangan ng kong Speaker kalangan Luke kecata bicara kir Speaker Honorable members ko makacung kubrabo yang kakyang pato anan choksit kalangan ilmu pato mo na ibang pato yang ay mempeligi tayo tunggal cakaran kay Pwuhng yo wow ngak pato matro sabol mo yung tunggal makamtiang kiyar ninlang ong kung kami Speaker wong ki Vice Floor members in Legislature with melel wong ki koryang kapilan Pohnpei kutunway kan koros miyan patong teran with Speaker ibilmen patongan ang siya mau pagi kat kasombal legislator wat ang kak pero na siya bil para ton former speaker ng sukuan at yung matawan kecil o aman mana ka Peter Maur siya yung sumulang o bil pinakap man mabil kanyang tatok na US Embassy yung emergency niyo lapalan kaping lopon-lopon. Lawan kupromi Speaker Ladora kumpulay ban konon cuma Senator Carl pa ima yield floor ang Senator Ladora kan murun mo kalangan my Speaker kami Senator Carl i kapeng ko wow magdagan sa bulman ko ba na
nan tatangkan magday back away. Pero pwede kumaday tungalan ko wow believe floor ang Vice Speaker. Kalangan. Speaker, Senator Carl, give floor on Vice Speaker Michael. Kamu Vice Speaker. Aman ol kasumpal mayang pada-padanan kalarim moin kapasakan sudah saya tungal sakar masjid magpilapapali programming senior citizens kapadayang kenpa molenwa o yun mapiluya sa tatokong pinin kaskulan kan Pohnpei State. Mr. Santos Abraham iman pagigitalang kakpil katkiyang ulog-ulog. Kalangan Vice Speaker o Iman kabralang floor Senator Carl Speaker. Kalangan Vice Speaker on mangi irain men Pohnpei kan mayang pateng cairan mut kalangan den kupramail karus pwek yang mai kak yang ket tepato dan uya kuprun ramut. Masular point of privilege aiban bonus Senator Carl. Kalangan may Speaker o kapeng ong Senator Ladoro Vice Speaker pweki ang si umam si sabulman keban. May tama-taman te irem ipagay kita itong alanso. Kamumatan ko sunod me sansal mo tayo lanso set me pit kulak me ban santiyang nan ko sunod mo itata stowakan met sansal me stowakan me padanan win madalinim so diyang may net kila sa kawan wire ya so de sair win madalinim nan kamumata me miye nadlan sa kawan wayan kak puyak sang kulak walu o puyak lang kulak isak o kulak isak ni Mason palisoduk an kak puyak sang kulak isak o puyak lang kulak isak riyaw wasad may tungalan ko peka salary puyak ko wow may tungalan ki ong Chairman Committee MLL Committee kasambalwad magkawait Iran kosan na dakan chorus legislature ito mamut ka sa walwat kinsobay I mean padawan data so giset chairman o committee yan kupura iban kau na batay tungal amendment ong wadakat karyaw I mean kau na puki chairman ang sawad puki liyale kunukun irail jon tatangkan tesola railan son kau na bata floor amendment wad ong ran magday ba na paliwat-wat karyaw ay irawad mayman uyagi tungal iran pato nan mamasen ben kamudang ko senat kasumbalwat kalangan may Speaker kalangan masular masan ben kamudang ko senat appungan isa kisu lebih ni isa KWLT 1 Speaker kami Senator Movic kalangan Speaker menyang ato patuan me kot me pit kamumutang ko sa net ep ko na isa kasula bilyar isa kayo may katong ko preya amon ay bantaula ay tungol sakratan kay paniyo wow kan en patong tamet yang kom tiyang kiyer mo we ki anso waun ki labalabakan korus ya meyang patong trail run what waun kun ko Mr. Speaker Vice Floor Honorable Senator kan korusyo staff kan o korus me yang kecil ranmut kami men patuan imenen sansal to ay tungol concern ng kosonet me kecil pan kamanala ranmut puegi ikami leleme karapan wakutoklan kosonet wat sangnin tapio ang klokaisak nipong sakaun wayan may tayan lalatak lagay isak pueki sanger lagay isak kola emir ni kowe onabak ni kosonnet ari kasampalik pueki ni ay sa magtayban may tala lele isak riyaw kola sangan ngoy me ngoy me nain kisari ipunot ki sang isak riyaw kola yawasay tungal serban pat-patriyaw sang isak riyaw ko na. Ipil ko sambal ka kawewe me report ka sa leta. Me puweki taxis kan magtrail ban sotra kolek na nawar riyaw sang isak lele isak riyaw. Ime bil ala tak trailan wag tala ko son netet me
minan report. Because sampal ko po imen wewe ko mamiya analysis yaw mawiyaw me one taxis magtraibang kolak na nawaryaw miya traibang utala ko son neto o one mamaur na rawas magtraibang ko wekila o bilyang ka resource magtraila na kita po yan pali police kanya reba na pali waryaw miya analysis yaw yaw po trailan kak matamatawa ma ekonom ko son net watan kamanaman deso ngayon solar me ako tsaka kuya yang boys yang patromay sa me report ko tuya uya iko sambal ke pagkatay na nang trailan ko sambal ke regrutan mo ni sang maur na ramas arimet me imenen recorded ay concerned speaker kalangan Senator Movic Vice Speaker nika kalangan speaker ay tunggal wow sapal Pwuhng patong ay tunggal chairman ng nakamagitman speaker ni kami tiya karong-rongo kati kamatan ko sunod na supay mamotwet kubra laut to kalang matamatawan na sangon kabal kay pan niya an kami ti kairer lang sangon kamaukan o pararakanan kak niya ki tanu yuyawi elenang kolonia ma anan wekan wasa maitaw kay wasa Resuri di tawan kalau kaisak. Kakailakan ko sunod sudah totok mau. Maaban torok lang kalau kaisak. Mr. Speaker, ibadah-badah ni ayuya. Orang masih aku sa kaunwayo, puy-puy sa kaunway ni ay pula-pula. Experience loud. Maaban torok lang kalau kaisak niyan son kamal. Sudah banal sa kautuwa sa kuwama pe. Kalau kaisak niyan so may lang ata. Torok lang kalau isak riyawo Mr. Speaker. Pan mawang iralakan men matalanim pan sang dilal ko bobo gitu po resakan Pohnpei anak-anak ko bobo raban tang ulil gitu galagaisak surusaka ko bobo araka aleti oral purala mon palima makam di tatok naktel bang ko brela ko bratai utaw ko sannet me inabui sakauni parakap Emoman inabuti ya, wana laltan sa kon may mewiya tapi usila ko sunat. Essential. Amet ni aba langalang kolok me businesso langalang reka kale tam rabanale o niyan so narban close rutaran close ren melel. Nan wega soto melel lang rawat. Kakela ka soto mau. Ari tribang kadlan second reading up. Kamiti kay kayrong palimau. Mon bali suwet Anso ko stelnong kubura suwet. Agday sungut mata-matawa kubur mautor angan saraw banyang magdikapen mautor. Kalangan may speaker. Kalangan Vice Speaker Senator Exide. Kalangan mo ba nauci sa kan ruitang mo yang pacho. Ito bukla amendment. Kalangan Speaker. Okay. Senator Movic. Kalangan Mr. Speaker. Pasampal kita kami sa salatasang Vice Speaker. Ikamelele makaiteg na tayo puko, tayo wag kosonat pweki tame sa tukak magtay sa tukak enforce. Kigi magtay na uyak tayo enforce kosonat tayo lang wag to nga waryawo enforcement bil sa bilban mo yawi. Asa nga waryawo kula isa riyaw kulang riyaw ni soran tayo ni soran yamu mo. Or kahit na tayo pukok tayo lang wag ko sonat, pwede ko tayo sa tukak enforce. At tayo pukok tayo lang mo yata ko sonat, maban enforce ko sonat na miyo. Kalangan. Okay, may kubura mo na ibaan po na siya. Kamagito Senator Perez, kawatan yung lima. May kubura ibaan po na siya. Senator Perez, ngayon po na siya yung motion. Senator Perez. Ibaan pa doon. Pagkakang ito ang chairman, bugay ang tuon committee. Iman padawan ang chancel jama kulok magdal masanian siwat o ngad store me off sale. Netskilat apsirga chungale sakau wasa off sale awan off sale magdal masa kalangan Mr. Speaker. Kalangan may kupure ban po na siya kamagit mamiyag Thailand rutang timasin na po. Karos mo utong Thailand rutang timasin na po kamutan ko sa net.
Pwuhng isu da bnia riesa ke LT1 masani Pwuhng masani so kamugit Pwuhng rok trai rocungtir masani pen kamutan ko sunnet harus me ujung trai dan kamanata kamutan ko sunnet Pwuhng isu da bnia riesa ke LT1 nuwatawat KU masani Pwuhng masani so motion Pwuhng dahil kamanata kamutan ko sunnet wat nuwatawat KU. Legislature Bill number April Sakmala and Riesakeo, Legislature Draft 2 of Bill for an Act, amending Chapter 10 of Title 42 of Pohnpei Code pertaining to land in the court for house of worship and for other purposes, ang wat kayo. Kailangan po kamutan ko sunod what tata shop ay pampili po na sa chairman in shop o member ka ng shop. Kami Senator Pahrek. Kailangan, Mr. Speaker, nuwaw. Iman barang mo yata kamakit. Dahil nga pagkatao masani kamutan ko sunod ng dabugo wali sa glamaw level na risak kayo. LD1 sa bulman kita na watawat kayo. Kariyaman. Saan sila mau kamagdo kailan kadianan masih na kamutan ko sunod ng wali sa glamaw level na risak kayo o kamanatan watawat kayo. Karos mo ujung kamagdo masani Pwuhng masani so kamagit Pwuhng rok trai kat nan masih na Senator Pahrek. Kailangan, Mr. Speaker, Enginkehlap kamutan ko sunod tuwat dan kapadrayan ban sa matay Pohnpei Code Title 5 section na yung ban kamanata wasan kauta kiyo dan way matinding. Ayimbat Enginkehlap, Mr. Speaker. Motion close. Kariyaman. Kailangan ong kawawan kamutan ko sunod na may kupura mo na ibaan po na sa kamagitan rin tamasan pa po na sa mga Senator Moto. Kailangan, Mr. Speaker. Dan ko sa balay tungkol sa karapat mo. Tami men patuwan me soto menuwang tami miyap iroyo me men patuwan tami ni songan kamumatan songan tatok bepit kasapasap pitata songan imsarawi wasakan imen paki maya sa ukunong land Department of Land and mata-matawa maya ko ng trailan kasapasap taga-trailan kiyang rail use right. Pwede sa may sapyo ban ko yung wasayo, especially sa nganim sa rawi ape. Niya sa may rapan ko sa utasang na isapo. Te, repilsola tatong di sapo. Miyata tron momotso me ban santiang mo o yakir me saparail mo kan. Kareta ko sambal ki, ko santikan me pizza pweki, main sangan mawan tatak makatrail pilwiya yang sangan organization me patulong otonan Pohnpei tuna commission yuan makatrail ban kati main episkay yang main ako nang trailan kamanada use right ren tatong ki sapakan apreter sapon kila ponian so marabain solar tatong ki aren kapretong trail pok trailan pilkak tatong ki yang tama kunongan mo yaw ari ime ipakita kaya yang sa speaker po ikamela me may nakunongar Thailand kak mata-matawa muman kamanamantan sa pong totokong organization kan yang aki momotso kan yang aki sangat-sangat organization kan maban pepototo ban petulong ito magtay pananane o katriyan sa uyo. Kalangan Speaker. Kailangan masulat na kamoy Senator Carl. Kailangan may Speaker. Ele sa insalme Masin Benired nintuan kamagad mamia ako na ngaran Pwuhng ikasambal kira paratasang Senator Mofi kaya muna ibaan patro ikasabali sa karan wow ikambing nga kawitin Senator Mofi Pwuhng mapungoy makonang imasansal nan kamumatan ko sa network designation ban wiyawita when may yung pordin sap ang kaklisang sap palian sapwat ong paliyo masansal nan kamudan ko sa network o ikaping kaway ito po kuburaw me pay tide nan kamudan ko sa net me patubang kubura kailangan sukset
Kalangan man, Speaker. Speaker. Kalangan Speaker. Taiban Roteng Tier Masin Speaker. Kamutan ko sunod wat kom kubura motion hiyo may roy pan pronunciation. Tay katlangan motion and Roteng Ti Masin ben koros mautung Thailand Roteng Ti Masin ben kamutan ko sunod of Kualisa Klimaw Liberal Reisa Keu LT1 Masani A Pwuhng Masani So motion paitar of Tay Roteng Tier Masin ben kamutan ko sunod wat koros mautung Thailand sa bulman kita kamutan ko sunod of Kualisa Klimaw Lebanon Reisa Keu LT1 Nuwatawat Kayu Masani A Pwuhng Masani So Panwat Try Kamatanda Kamutan ko sunod of Kualisa Klimaw Lebanon Reisa Keu LT1 Nuwatawat Kayu. Legislature Bill number Babki Silisa Kriola and Riesilu, Legislature Draft 2 Bill for an Act, amending Stela number 10L-99-22, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2023 and for other purposes, only Watawat Kayo. Dahil kumbal mamin ito. Are wabe mesto poi poila. Ar tama ka are ta pukatel kamanata pochet sangan moment one morning one bilale. Ari mal bank of prayer boy yang finance committee ya puisa to yang ang sa me ngamanan reported executive yaw yang report. Ari imen peitang ko mas mia irawo paratanan executive kalangan. Kalangan Senator Movic pergi ada Roteng Tier Masin be
Iban entertain motion at Amiman Patrawan, kamuwawayang acting chairman and finance. Pwede essential magtabang first reading ranward. Mamiya, huwag taglayo ang tagak-actress lapap. Kumkupura, kailangan promo Senator Movic, Hirap Kasambal Human, kami eukiyang acting chairman and finance, R2. Masyala, Raipan po na sa kamagot trial and reaching to Masa na ben kamutan ko sa netpapkis Lisa Kriyaw, laban niya Riyaysak Silu, LT1. Karos mautung kamagoto, Masa ni A. Pwuhng, Masa ni So, kamagot po ita, rok tayo reaching tiyan, Masa na ben kamutan ko sa net. Karos mautung tayo sa bulman kita kamutan ko sa netpapkis Lisa Kriyaw, laban niya Riyaysak Silu, LT1, o kamanalan o watawat kayo, Masa ni A. Pwuhng, Masa ni So, kamagit po ita, o ranwat, tayo kamanalar, kamutan ko sa netpapkis Lisa Kriyaw, laban niya Riyaysak Silu, LT1, isang Committee on Finance. Speaker, point of privilege. Kami, Senator Harris. Kalang Pwuhng, Speaker. Moniban Patro ay minbatang umtungal sa karan kay Boni Wawlap magamtri ang kiyero sa karan. Kiyero sa labalap ko ang Pohnpei sa Pwuhng haramasakan korupsiyan. Ay wawang kong Speaker, wawang kay vice floor creation terkan korupsiyan. Wow, turur pinto ka karyawan kapnaw, Israel kan korupsiyan mabil patro yang trainan kalar. Irman Pohnpei kan mabil yang patro yang trainan men kapesya rasa yang radio, internet apa. Tungalan kiyan sa umaukset po yan kak uliante air delegation in Wainu. Sa karmi siksaw. O pagkita mo motwatan, poneso ol kasambalman mabiliang patrang try. Olaman me ininin kasambalang kaidanta Wainu apil Wain Pohnpei. Niya wiya speaker in council in Wainu. Pil wiya chief minister in Wainu. Ranwat ima wiya director in Samadrai Lobson Fisheries and Aquaculture. Yay, director, taga rapramo, ibagitag Thailand, katkiyang labo-labo. Kailangan, Senator Harrison, pwede umupo maangi kay Mr. Abram, director da administrator in OPE. Kailangan yung kubrami, pwede yung kakiangkat, dapat yung uyak kubrami. Masalar, point of privilege, iban po na sa floor leader. Speaker, kailangan ejungal sekarang wau sapal kamubura mon kamagita lemen manakap liang batyang child na uya staff in all me Senator Harris kapasir ngapan ye Mr. Clay et sono imen bagik child and bill kasamo kiyang bagik. Speaker, may kita Kamal. Speaker. Kamal. Na, may po na sa mga Thailand Kamal minute yun. Na, tayo Kamal minute yun. Kailangan, Mr. Speaker. Bagi mot kesembaluan jengka ketiyo bali nampai sekono mayai miscellaneous. Na chancel kamaguto karyaman mayor tayo katkatiyar po nampai isa kono yay retoro roban po na siya Vice Speaker. Kalangan Speaker ay tungal sa karanwaw sapal ran kubromi Pulige floor honorable senators. Speaker ay tungal Iratoro Reakis information na may pampatuan mo timan pagkikop ko. Nanwik may patular Mr. Speaker Elan Soranan niya pang
sansal tumaniang lel Pohnpei o biluyata kapal labalap ong ulan sa lilial sangkan na pilmiya John Pasakan kayo kasumpal Mr. Speaker may bambatuan sayar wenggak pagkakapuko Mia panini sa boboyo makin padabato anso o arwasan nor padabato ni kailan talunu tolew me toni ripana ko sa putoy o tumarolong sang nagarabaso kasakba Mr. Speaker tuga bubiyang doon aral tumalim paninay sa bobo wet kawela yung kawela ramasagay me pitay tonan muli ni magdwa dapel wiyawi Mr. Speaker mabil kampa kapanan magdkana wiyawi irailil nang kausap palang wenggak lelwa sama ambulans stosakan pilsak lalo sansal tukalapalakan publa aramasakan masawa-sawa seret tau-tauki aramasakan doon rancuka dabincuka wenggak kabisala aramas pekat irailakan kabitalonan muni ibadawan tayo rawat Mr. Speaker bagi kambagan sinpanay diset mamia malan send tatotokan sendreray main mia exemption sangan sawas kay kakbatota sang ausangab mabukat armaur kel token sap ora kalakalabuk kinanandiyan rin yang katokan maur ari essential mia kusun na tiyo makapagbigitam na Pwuhng kinapali sangan kapalakan mamia natan ki Hansman melilnan legislature ka ispak tenantiyan totokwo monay patulong met sula moniyo patulong nan account Pwuhng kinkak wonon o apali kapalakan Pwuhng legislature ka isaka kapagatakamtin environment o climate relations o nisangan kapal mo para tayo tuwamet ako nang betrakan kakuyaw Mr. Speaker o sangan-sangan naramas puna patola light pela ni pakairan ni Lok eurair mo na tenay sukaw ti karatalultanim eurair mo met natural cause so ta magakul o niyan sumya kawala aramas pukat penenay kampakawat apitag may patuloyang iyo tama government kaksawas kaya kalalabag mamiyaw mankak patuan suda palian matapar 253 pot kak ang sawasta atron kausan nintuan iyo pa na kak totok pwede magtuwat so kasagba sansal magkapanapil kawuti school ran rayaw pwede kapalan sumaniyang kan melel mo utang kawalawin gitu paninay yung may kasikatasang wasatigan Mr. Speaker Pwuhng kakpatak ariban padabatawan apan irakan kayo kasambal main kamiti yung kaktak o kawit pwede kita mamasa ni disaster, climate change tribal kawatar it's about time ikis mausang suta kang sawas utan karaba makunang sawas sang nagaraba Mr. Speaker nuwaw ibadawan pagi kamian kak kapugoyong kamitian environment o climate change and talk karabawo o kawit sangan uya bata magdegak saboliman ki o kakyang sawasagi penenay sabobo kampagawo o makak aran robot kito kayon week na regular session balang ata iyagi kamukatiyo Speaker iya karyaman pen kamagito Ariaman. Pagpagdaan o karyaman karos mautong kamagito masaniyay uwa masaniyay so kamagit paitaro tayo katkat nan masaniyay Senator Carl kalangan may Speaker uniban pateng sabul matay Vice Speaker ay ikasabali sa karanwaw kapangki kawait mamiya magit kapuriamay me penenay wat loyangar pwede siniyang loud melel Pohnpei o sansal met tadagan government puyak rano kap na kapuyak tadagan office o tadagan school met ye sangon
kosan tin tatak ta we ben tatak wat me wait nin tuan arms fund ta kosan ediu me kawata wan moni wan kan katoro lao tatak nanan so apal tu atamat I kapeng ke kawaiten five speaker buat kabuka me paduan yang committee you me ipateng o sansal nan report kan chorus me pit mesen lang kiawak me miang sebut siniangkan ban nukula siniangkan ban totola lalatanu ban pil wuksang mo ilongkan ban laut kocho pil ban wuksang mas ari elele ranso jalan kak pileu kat yang cece nan account tuat pun kak sawas nan nasukan men Pohnpei ban Pwuhng songan kawal tuat temet ari puagi wi anan karwaru akom kubura speaker en kak kapada yang ejungal pato pakair committee en kak tuwa na morning session nan peren meeting nempe wo committee luka five speaker kalangan Senator Carl Speaker. sakala kami mayor Speaker. Nabitada irawo Hey. Nabitada irawo Hey. kamu Senator Atul Kalangan Speaker ay tungal wow. Moin Mr. Speaker, moin oversight wat anana kes Kadkadaur sang te onda benay na iyo me sansal. Moin na sansal mo me incident total me uyaw kay digte ong anshawat. Bil miya mokit kay me uyaw kota me. Miya benay na igay me. So ngayon dayo kalinetro kaya nga diyo raw kalaan doon imo kamelan surabin men imo I mean the main Thailand niya day ban trek wa kaya ban sel ta omspon main ajan salma ma omspon main legislature me sudah pon karape ilmiya karapen sudah funding code understanding me miya ni ansho me pa miya na ne penom spondo ansho ma ma span tre ko appropriate money on spot re main rawat rambil anane public safety o palikan makin track song disaster kan te kamukit kan me so kasik pe miya rankak track irabukat re Mr. Speaker mo ma iro ban to kaya te mo penine yu me miya wa imen bagida en ka ke Enginkehlap sam ta me miya ko i ka patong ka mele ba miya te me bil mi le yang nan ka bon me mo in bilana na so kala Mr. Speaker Karyaman ma motion ang kapabat mo. kami me sansal mau kawait me miye o sansal kamagutwo assign ang Committee in Environment to Climate Relations. Kalangan Chairman Carl. Masular iban retingti masa nabe o kamagutwo assign ang Committee in Environment to Climate Relations. Chancellor me pagkuan report to sudo panita sang first weekend regular session in May o NBL Chancellor me Chairman in Environment Climate Relations pilpaki my Committee in Environment Climate Relation and katpena to patpena morning session in round wagi irakarwar me miate iratoro Speaker. kami intame nikam irariyaw me chancellor sang five speaker Speaker, moin pwede show kalangan ng gubro mo iban patuan kapantala irakaryaw inak patuan talakap. Masular sang five speaker miate iratoro sang metrikan kami Senator Mobil Kalangan Speaker, iro riyaw may men kasalita na ni Rotoro Ran, what's kayo? Epit wasangkit. taula Kami leleme, patay lelera in saw yo me, patay lanane chapter rope, yawasak tay bang kasawala yo, garbage dump, wasangkit, sang nantagotok wasamemiya. Karapa, dami we na mga 5 years, wasaw bang tay pan sila kaktamp wasaw leleran maximum capacity na leta wasa pit kasambal ki pweki ikamele me tay bang kasaya development songkan kukulak tay istruka kan develop maktal pan sa palial wasa angki arkare tay imen pagi speaker makam kak assign ang Committee on Environment ko Climate Change and eugiyang EPA o takam FSM National Government
Isan ki ADB o World Bank kapil mimi retail support masotros sawasyo raga kita pok Thailand kak kasawatawasangkit kasawalang wasame designated year sang legislature ay sa ukis sa malaro. May kasambal ki po Totonggal me Trailabano sa Tropal yata ananyo mo kasampal may kasalitar. Eka kuya iratoror sang aman mepit wasabi iting sompiro sang trigan. Kalangan speaker. Kalangan kawait me well noted o essential me tried Kadkadaur masin beniro. Lieto me pitata ira me Bitata wasan kit. Kalangan speaker mo Rame Essential Science Center mo ko inenguya ira kasampal. Dahil baan matawa me in 5-year time baan mo in mo miya maganiyang ko la kasyala kit nan wasan kito tama aramas patrawan 6 months ago rangot o inenuksan ranri one amount of trash the kit kan magung usigiyela inanan lap so main iran magutana na ben en patrang o yang utung tama sentro mo kasaleta utana wasang kito anana na pal kaleo Pwuhng trigan the infrastructure trigan mayang center the chairman in environment kasaleta evaluate ira kasampal kayo ipatuang kamela me about a bit transportation zone Pwuhng wasaw aptami ipatuang kasampal ki main leblaw din kit me kin daglanan wasang kit rawat ipatuan me palaw din kit puko main kak recycle main kay leblaw tap at least a substantial amount magak recycle bukatrail no kautela wasaw ni songon mo magkatay miya ansur re main petrewat anana trek ma wasang kito ragak apali wasaw ni songon mo miu me pautan kak tror pesang kit puka tro ensure me tama ko na recycle kay ti maramas mangula to kasyala kita lagatak panang to wasaw mindata mami atang boarding saita baka kota sang lala agtrail o data kasyala bogi miya ko sonet me inabuiti aramas ko lan scavenge na wasan kito re kalangan
Kailangan, magkupura, irakan koros kasampal, mapitatawasan kit, apoy ko pagpag mamiyasan Senator Movic, at ay kupura, and iraw ito magtayban sa irma. Iraw masan sa lasang kamiyo, Senator Carl, makatun kupura, Kadkadaur, tayo bali niya motion to ron. Kailangan, masular, ay ban, rating ito kamagit, o kamagit mamiyasan Senator Movic, panasay na ang Committee on Environment and Climate Relation. Kami, Senator Movic. Kailangan, Mr. Speaker, ay tungol, koryaw na itungol, iratoror, epit, tipsaukan me, company in China, yung tatong kamadalan niyo, benmuyal rancho yung. Nanay sa ukis samalar niya raw yung yalakan nan madalan niyo. Esaysal me, company what, mosaltar o tipsaukan mimi sabot ap niyan sa me korong topin korong mesayan se patki yang TCNI inauki yang kit me Committee on Public Works meni ain sa me company what pan mosalta tipsaukan pan protong PTA arya episansal ain sa what me company what song pilnat kila tipsaukan ari imenuyaki kamakatiyo speaker kamuin assign tong Committee on Public Works pwede anuya official tatokyo senkak rob tame sa rong asang TC na iran yo o tame uyuya wo pwe ikamelele me tipso buka maban patrong tipso kay me PTA uya tatong kay so what arail tatok ong Pohnpei nuyal pan mau sang tanan niya ari aimet me paki Kailangan Senator Movic koros mautung kamagito masaniyay uwang masanisyo kamagit paita iya do masan ben ira masancal Senator Movic kamu Senator Carl. Kailangan may speaker ikasa pali sa karan wow o kapunggira me parata miya kawai duya pepe nan Committee sab me pitwasaw i kamelele me koneng kasandi wan miya ro eupena miya ong kabina kaya takar karonga renet kila tukso ko kasandi wan miya mautang reswa dalong wasawo sair me kot law committee kaunsa karay tungal tatak pag kaya takar karongo imun lang karonga irakan mo yairan kapunod o tuksukan sulapat wasaw kailangan may speaker. Kailangan Speaker ban patrawan kawait mamiya o iban eugi ang kabina ira kasampalwan. Masyala kamagutwo nituwan na essential panasay na ang Committee on Public Works nituwan Senator Movic sa Kadkadaur. May time frame mo moin pagira karwaru ay iban patrawan pag yan ka karwaru makakpil ruweseta o special session may kakatlan na special session. Kailangan masular yati rotoro Speaker Muledi kami Senator Latoro. Kailangan speaker kian so kung kupura boleh kak patawang tawa may patawan speaker may patawan pakita ta kasampal wadang kak kasamu aman manakap kasampalin way mabilian patawang yukuburan wad Thomas Net mabilin yang sawas nan national government ni ulah panan boleh Kailangan promo Senator Latoro o kailangan promo maing pagyam kakyang patrangkit dan wiya kupuran ran. Muna ipan po na si kamagadan ran maleti ay ipan po na siya miya pakayat kami Chairman Chap. Kailangan Mr. Speaker iman kadamanta Committee sa miya adal meeting Enginkehlap wala pranwat and conference one. Committee Shab, Klakoy Wale Pranwood, Men Katerman sang Chairman Pahrek, kailangan masular ay ban po na siya kamagit mamiya, amon ay ban po na siya kamagit mamiya, may kupura miya, kaway tiyo siyang katkatwat me, speaker na ewan kabina o siyang rob, studies in Sabul Material, compact renegotiation. Pagkiya pitata, money.
Eri an kakata sansal me speaker wenger kabina o tama kabina masani ta patrowan tama sansal yang kabina tama ktai weki I wewen kabina me ketian JCRV me ktai katpene wasakshe saya kintre update kapuyo likin tama sansal yang trial rano eri kapungki patrowan yang o aban pileu katareng JCRV eu communication and point lukai rail for an pileu patreng trial or update trial or come back renegotiation ansho matang aimet make a report ki alangan kubur koros o iban pone share kamagat trial and ran maleti o sabal bane lakap klokaise koros mautung kamagto masani ai Pwuhng macam iso kamagat paitar o teran militar. Langan kupur koros. Flamingo, y burilla muy kilas, en casa del